epa. Ia. Ona ua toʻatele lenei aso loo pisi i laʻugaluega a. E toʻatele ia ua valaau mai text mai a. Ia ua ia foʻi le tulaga ua faalavilave e taimi o le galuega. A o tagata o lē fia malamalama la le mea ua malaga ai le fioga le alii palemia i Australia. Ali tamatana. O le ua faapea mai oina atu siʻimaʻi a le ua alu e tafao leai sa mua e lau faafogaaga ua o vale lē mafaufau o ia saunoaga faapea na susuma ai le fioga le alii palemia siʻimaʻi a le ua alu e tafao. Muamua a o taimi e toʻesea i le fioga le alii palemia i ana siaki. E lē faapea e toʻesea na tuʻu ai laia ona tiute faa le palemia. E iai le fesotaʻiga lava ma le sui palemia a Westminster Kabinete a faapea foʻi ia le mamalu o isi a fioga a palemia isi atunuu. Na faamanino lava le fioga le alii palemia iā matou. O ana matou iloa lava e uma le matou fonotaga le stonaʻi toe faimalaga le fioga le alii palemia i Samoa le sa. Ai ina ua matou taunu atu ai faailoa mai ai le fioga le alii palemia ua iai le suiga o le latou faigamalaga. Ona ua valaau mai le palemia o Papua New Guinea. Ona o loo iai se foaʻi mo tatou tamaʻautaalo le toa Samoa. Lea la e valaau mai ai. Ae o le laa sauni e malaga i Samoa. Le na mai ai la le feʻau i le fioga le alii palemia. E sili ai loa la le o so atu i Australia i Brisbane. E saini mai le faamaniaga lea mo le aulakapi a le toa Samoa le liki. A manino le ua lata atu i lo le taualu i Samoa toe malaga mamao mai Samoa. O le ala tonu a la lea o le faigamalaga le ua ai i Australia i Brisbane. A le ua tele tala ma tusitusiga lē mafaufau le ua failuga. Pai mai o ia le ua alu e tafao le state of origin leai. O le afioga le alii palemia ia le faamaniaga e 2.5 miliona Australia mo Samoa, mo Tonga, Fiti ma Papua New Guinea for 10 years. Lea la afio e le fioga le alii palemia. E sainia le faamaniaga lea mo tatou au. A o le ua tele ai le lote vale ma le tautuaʻi ma le taufaaleaga. Ne ai e le o alu le fioga le alii palemia e tafao. O la e alu na tiute faalemālō. Ia matolo sini. O le 250 mo Samoa Tom e se mai se lauli ma se fu le ave la kapiun. No, this is for the league. This is for the league. 250 million Australian dollars. Yes. Mo lātou la le faia le tau faaleaga ma le tau faasesē ma failafoga lē mafaufau. E lē tauatua le fioga le alii palemia iā outou mea. O le taimi lava e sau ai le telefoni ma le valaau le fioga le alii palemia. Faapea na ana fetuutuunaʻi ai laia ia le tulaga o ana faigamalaga a lava lona malosi e mafaina malaga ua faapea na ana fai. Nea le malaga i le fioga le alii palemia. A ua tele ai le lafoga se soia e lei se mea mauai la lava o le tala le fioga le alii palemia ia matou tulaepa, which we are quite happy with it. O lana focus le taimi lenei i le taimi lenei o lana nofoaʻiga. O lana focus ia develop atiaʻe Samoa le atunuu. Nice. Ne toe mai maua le taimi o le fioga le alii palemia. Toe titilo i le pola motu mai tua na le tau faaleaga lelei e le lagona ma le faalagona e leai se mea mauai. Pau le mea fulitua i aina ia. Move forward. O lana fautuaga fo lenā iā matou. Malo. O le fautuaga a le palemia alofa. Taʻitaʻi o le atunuu e alofa. Maina ia manuia Samoa. So o le tupe la lea na faamanino atu e le fioga le alii palemia i le o se proposal. Le alu e saini po le ua alu e saini tupe. O le alu e saini le release mai o le tupe. Okay.
Ele ilo foi la pia. To sa 50 miliona. I mean, more than 50 million Australian dollars. Why 250. Yeah, I found to know. Yeah. Oi na fai. O tato tilo le mena tusi mai. Tonga? O Samoa, Tonga, Fiti, ma Papua New Guinea. Papua New Guinea. Yes. Oi o foa ila foa i Australia por foa i Papua New Guinea. Na faawala mai o le minsta o Papua New Guinea le na so tai mai le fionga le lipan mia. No fumatanga o Papua New Guinea. Wa sawa I luma le o le liki ale. Ia, vai fela ia vanoa ia ma fanu. Tasila nei ia vanoa la wa misia le media Samoa. Moni lava tu la epa. Yo, lela ua mua maua tatoa vanoa ia. O vanoa ia e matatauna e mauela tutupe. Ai taru wailo la tu le tausi fa de lei o le la to va le lei ma tai o le atu. Ia lela ua melea manuia. O te fia fasoa tu langa na tu la epa. Ia. Pena na sau noa ele fionga le li pale mia. O lona na ta inga le mele amatanga. Ia fai le press conference ma le media Samoa. O na sa elon tantununga e au ngā mo le atina ino le atunu uma. Ai panga lea. Ele o lea la tulanga na o iai. Ua fiu la waete mawhai atu le media. O le vai asa wo mai na taitasi te to lua. Eleo mai I fatata noanga ma le fionga le li pale mia. A le lo atu uma na interview tu la epa o tu interview mai. A mai foi le lato fa soa ma le fionga le li pale mia. Tupu ava noa le fionga le li pale mia. A mai sao ni fesili au ngā. A mai ni fesili moni mea le lei. E mawhai o Natalia. Ai pēwhoringa mai e luki le fionga le li pale mia. Ai ola o fatata notu la epa ma. Peo e mili. E mili ia. Ele mwhaina. O inala wa titiro le fionga le li pale mia. Wa tele ai le personal attack yana ia. Wa tele le taupa le anga le whainga malo. Wa ngungulu ai le atunu. Lea la wa whaiela na whai unga. E le to iai se press conference ma le media. Au atu sao atu lava I mean star. A whai ale whai tionga le au mai I tu langa al whal mai whala awa no dai. Tu ile fionga le li mean star malana CEO. Yo lato e tali. O ani whale tonu e mali mean star ngā luenga na tu ule mean star malana CEO e tali. O a whale tonu le official tute tu o le tu langa na le wafai awa maa nei alama nea. Ma mea lea watali sa o lama le mean star malana CEO. O lo ngafa ma tu langa o lo tutupu I tonu mtanga luenga I sesi. Ai te sila fia foi o mo fanua. E ti ngā lava le tatu o I minsta. Ai turi a pua na wanga tai o le maro. E taimi nei le fionga le li pale mia. E le toe ma I maua le taimi le fionga le li pale mia. Ia, mana ia. O le asi sim tau o le. Tau maftanga mo. Ia, le mea le sa le vesi e lunga le atunu. Le na mai e lunga ia tala tau whasese le whautau mai tau wina wa a mai le li poti am tanga luenga leo le whapea mai e mo lia tangata e whaia tala tau whasese na mato fesiri ngia sa o lava le fionga le li pale mia. O ai le whaipule le o ta ua mai lunga I le social media o le na raid le mawaifa la awhasaina. Na tari manino le fionga le li pale mia ia mato. Le ai se raid na whaia. Le ai se raid, le ai se whaipule. In any raid e alu, o le fionga ale ui ale mean star mtanga luenga, e nate sa inga le approval o se raid. Nas, as far as he's concerned, le se mena whaia. Mantua la le sa lunga le I penga te whailangi, o tua inga ai le sa lea ma, pale mia mua le fionga sa whapito. Le se mena.
Whamanino le fionga le li palmi ia mātou pe pelo le se me whapena. Ai uma ele lua aso. Ua le to e ta ua le swafo o le fionga le sa whapito. Ale o ta ua tua ia moto pua. Ioi. Le te le o le tau wha se tau wha leanga. Ne mele wa diai. Nga mai manino le fionga le li palmi le se me whapena. Manino la sinam tau? Ioi. Ua ilunga foi lau pe ante whailangi le sa ia sieri o moto pua. O te le tio. O te le tio. O te le tio le sa ia le fionga le li whaipule. Ona le ma. O le tau whaaleanga. Tau whaaleanga e lona tamani ianga. Tau whaaleanga e ele a fianga o lona ainga. E ele a fianga o lana e kalesia. Ai mai se fo lona i tumalo. Manai. Sa matano ma ale mention ale le truck test ua mau atu result le yesisi na ta ua le fionga le parbia le vainga o truck test. Na matou siringia ia o le fionga le li palmia fa mai o lawa a matana mau atu isi ai le ato to atu. Ia. Okay. Ia, mai nisi ta. Ia o le tulanga ngā drug test. O tulanga whaila le sa tele fo le ngulu lunga o penga te whailangi a ngā i le suesuenga a ngā i ta vale ia le sai le whata vale fole a le una lei le whapea ia i se tanga. Ia o le saunanga le fionga le li pale mia. E le o iloa po ai le tangata o lo o wha ngā solo suesuenga. O lo o wha ngā solo suesuenga e le i amai le fionga le li pale mia se ingoa pau le tala e le mawhaina whaailoa o na se mai a suesuenga le mtanga ruenga. E le iloa pēta o fia a o ai ia le manino a o mea fo ia wai lunga o penga te whailami. Ia ua fola o le a whailoa mai le ata ma le suafa tangata lea. Ia na a mai manino fo le whautuanga la fionga le li pāmia. Ia mātua tete ia wait until we get the facts. Aua ni i whaira tūlanga whailea o le hia sei mai a ima o. Mana ia. Ia le tūlanga ma whanua sa pa i le tautala i le tala leo mai sa mo watu se pepa whamtalanga. To a lima leo mai le ai ma se leo no tu i whafu o a fie tu no komiti le tu i whaisa i linga tangata na maliwa i tua. O le paua le mea na ta mai a mātou o iai leo o tu whafu sosoani i sosuenga. E le ta mai peto fia. Ua iai. Ia pila o le tau contradictia i matala i a mai Samoa. Ia, le tūlanga whaila lea le sa tātala noina tula e pai le siwa ia sa tutua ia le whamanuanga wo iai ia le a foi. Le TTP a Samoa no this le lapsa manino i foi la. E le o ato atoa le amainga o foi numera a le maenga le al Central Bank. Ona manino o foi numera ia it's 2024-25. Ai ta tauna a mai le 26-27. Ia le na mawai e 1.8 billion US dollars. So that's equivalent over $2 million na ta la Samoa. Tui tia wha? Ioi. Ma le tūlanga la le whala au whasaina tula epa. O le tali a le fionga le li pale mia. Oka se onga o le tūlanga. It's gone too far deep. Le whala au whasaina tonu i Samoa. A whai o na tūlanga la le nei. La le mena tupus futau sanga talwai. Na a apal whai ngā malo i se ngā luenga la bea i mo Samoa. Luas futau sanga talwai. Na a apal whai ngā malo e whai se ngā luenga sosoani ngā luenga la bea. Le hai se mene whaia. Le la wo o ma le taimi le nei. O le nei wa tau fulu tele whawhita uli. Mantua ta te le whale tonu sa i te tonu mtanga luenga leo leo. Whailo mai le fionga le li pale mia. Wa te lele suinga te tonu mtanga luenga. A le tūlanga le iei nei. O whawhita uli onga le iei nei. Whawhita uli onga
o whala au whasaina. O le tali manino le fionga le li palemia. That's his number one priority. Ona pui pui e le manao e sa sao atu whala whasaina i tua inu i tua mafioanga. E manu i whanau la waoa i nu i tua. Lea tam whai e i ngā lulue whatasi, whai ngā malo, mtanga wenga leo leo, e ka le sia, whapea lii mwhai pule i a fioanga. Nia au whafonga mai whala ia nisi o e ka le sia ia mai se fo ia whai pule ma lii i a fioanga taitasi. O le nau ta inga leo le fionga le li pale mia. E manu ia o tau whanau, ma whanau o tukulanga lea o la tau e whaia sa mo se taimi o i ruma. O le manunga lea le fionga le li pane mia, ia pui, awane i o atu i tua le whala au whasaina le tupu ne tono taulanga. Ma whanua ele i tara noa le fionga le li pane mia. I le tauranga ina o lona alo o lo totongi e le malo ia lona pasese i whera ina. Walua mai lewa e ta ua lele e le i lau lisi e le i o tia i lau pasolo. One of the biggest problem le sa ta ua o nisi fo i totono mtanga luenga. Nisi o tanga luenga luenga. E le o mawhai e i la tona i ele suinga valele mentality. It's a new government, so therefore they have to go with the government of the day. Yes. O leo mai lava male old school. Ai ngalo ya ato. That old school no longer exists. That old school o mea le sao. O lea la tau ia tu nele whainga malo. Ina ia wha sao ala o tangata whainga luenga. Wa a manino ma le leile i te tono mtanga luenga. Wha pēr fo ina solonga le lei uma i tūlanga le o mtanga luenga uma a wale atina e ino Samoa. Manei. Nā tā mai la mta upu lewa e langa. Lewa langa e isi whai mai e le alo o le fionga le li panemia. Whato a pale mia nei le fionga a lau le mali toa. Na a mata mai le au nanga o alo ia le fionga le li palemia. I taimi whato a whai pule le fionga le li palemia. Ina ua sawa i foila ia. Toi fo i tola whamtalanga. Ai le i tu la i le fionga le li palemia e whai le tofio le tu malonga ngai whamanga tolu. O lana au nanga lea sa whai. O lana tautua lea sa whai. I lona tua a maonga ankus. Le fionga ia plata i bau fosi, le fionga ia nasa io, le fionga ia te pili Fritz. O lato nei, o lato tautua le sa whai. Le tu fatasi e whai uma fi au te tono le HRPP. Le la wa uma atu tua aia, wa pale mai le fionga le tofi. Le a fo ila wa whai ele tautua ia au nalo. Mana tau fo le whapea mai. O nalo. O lātou la lea, lātou te whai tu loa whawhanga Samoa. A whai e ngase. Ia pe wha o tu la epa, nga e ngase nei. O ai sa tua iai, o walo man whantua. Whapenana le fionga le li palemia. E moni o... Ya, se sa no tu la epa. Le ai, nei, la ka u langi lo ka ngase ka kili ngase. E moni o le iai ana leo. But the personal care le fionga le li palemia. O le fionga le li palemia o tangata tumu whaaloalo. E le mawhai e le fionga le li palemia o na whapea tu leo e mai e whai tutele sa whai o nalo. I le taimi na ta oto whai mai e momo e ai o nalo i whai mai tautolo mai ia. Mani. Te whai lea. O le au nanga lea alo le fionga le li palemia. I le whai
E le whaia leo. Lau whafonga anga Samoa. O oe o le matua, o a o le matua, o le fianga le li palmi o le matua. E iai o tau walo, a tau ngase. O ai tau te tua iai. O tau walo tau te tua iai. Ai se a. Le fianga le li palmi, he trusted his son. He trusted his life with his son. Yeah. Le lawa e mailum ta upu lea. O malanga o le fianga le li palmi e whai. Pe lena o e tangata no whasoa te. Pe malanga le fianga le li palmi e isa la elu si a mani a pani no umalalangi. E alu e lava le alo leo le fianga le li palmi. E le ai se sene apa e tasi a le whainga malo e aluai. It's all the expenses from his own pocket. A le fo iwa se le tau alanga tangata mawhai. Le ai se tau fe au e tasi pe lua iai. Pole le fionga le li pale mia. Which e le maindina fo iai I sunga malu le li malo o malo le la tau te bodyguard le fionga le li pale mia. Wai tele mea, you know, like the personal care e fai lava e alo le fionga le li pale mia. E le fai e leo. A o le la wato mai fase se le atunu. Ma ave tau fa leanga, you know, get a life. Go and get a life. Mani. Well, I'm telling you for you, na la nga taimi for you. The taimi for pa inga fia me. Na manino ya. In the books, the payroll and everything, there is nothing in it. Yalo le fionga le li pan mia.